Chibobundi makathimo kuma location ya Mwangathia na ugite thirikari ya kaunti ya Meru niremi kunyia irabu nturene ciao aruga bimwe kinya biruguragwa mathaa jonthe gitumi kiria kaingi antu maturene ba kwithira bagitonyerera kunywa njobi muno na akiuga untu bubu nibwo kwangaratania kithomo maturene jao. Chibojo arite kiathone kia Mr Blessings Foundation kiria gitongeretwe ni murori wa Muria kiatho kiria kirari kia ana baria batiguchiumba maturene kenda bamukira mauritani kathomba jegie muturire na kinyoto miribwa ndawa chiambugita motugikare na chotariria tukubariria tukuba hope na gintu kiria kina bata muno ikuba wirigiro. It doesn't matter what they go through, kana jaraba ukurukire in this life kwaga bici kwaga pocket money na ringi kwaga gukara maisha jaraba kwenda gukara, there is still hope na kwina rujo rwaro kethera rubuwi nkurukiso. Ni migambo ya murori mori ura ni mwerekeri wa Mr Blessing Foundation ura ukurukira ikundi iki kiawe na gwatimbaru ni atongeria kathomba na ikundi bingi thirikari na ntuko ya gucokia njara eturenera wandi ya Mwangathia aria narua kaniseni ya Mwangathia Methodist ya kuthurenia na kumanja irite guciumba kenda kwana ba mataro mono bakiaririo ndawa cia mbugite kwenyangia moturire abakwira mantu ja mathara ja kuthabe indanja kiri drugs na hard pregnancies kana hard marriages na nguruki kinya FGM ana bainge baretu ibakurira mitugo nete bui asa gwitithie ne bikibiki bamwe ibakonekana bagitagia bonda na kainge baingi bakonekana kinya bagitumira njobi na kinyamira. Personally I'm a recovering addict, ndirainywa ndiraitumira nenkomanya stigma iraijanagia na chio lakini no monka tukare tukireta ntumirie kiria na beto na kiria aciari ontukwire kauma nikenda tumba gwikura nkugwirwo no ntukuona talent nyingi chiriaja imbija ntu baba ingi they have lost their talent but tete destiny yao bare ya youth no ntubage ntuge gwitwa drug and substance abuse. Chibobundi wa Mwangathia location ugite thirikari ya Meru kaingi ni remeri kunyira bu biria biri naja maturene akiuga bimone bia ibarua na bire guntu gutiagiri na bire ithira bikirugurwa kinya mathaa jonthe na nikyo gitumia kuga ni kuongerete unywa bwa njobi maturene jao na iji ni njira imwe ya kwithira kiangaratania kithomo. Kaunti yetu ite kumba go control licensing ya bus itukuromba kinya mono aciari beto baraba kuthomithia ana baingi bao ibakuremera nchobine na bakaremwe kuthomithia ana kwa turiromba kinya county government niumbe kwithira ikira license bus ile ikwithira chire kuntu kura gwitagwa training centers tia kwa license ba ile chi notorious ili kuthithia mantu ja kwendia nchobi ile indegene watho na kurugura mathajaja tejo ana beto ibakuremwa kuthoma mono no tubwa drugs aciari bara baingi bakwa addicted ni nchobiria na bakaremwa kuthomithia ana mudiene kiri murori na ugite kumane na ikaro gia ntuko ya narua ari no wirigiro mogaruruku kathomba jakeje turene de expect twithirwe twikurandene ya Mwangathia mengo expect ya youth baba twithirwe twina other journalist rojo twithirwe twina other antoba bank twithirwe twina ni anto mwanya na kiroto giki gikinyira anto baba bakure twithirwe twina mandagitari twithirwe twina askari guku na in fact in future tukomba kwithirwa tukiumba gutethania so iromba ria korera rinene najo tugatweka ngugi ciothe twita kubariria na kubasupport Mwangathia gicigo mbunge kia Central Ementing report na thito cia weru weekendi ria kwarietwo ni Mutungi Kare.